esta hora venimos delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios Todopoderoso. Padre Santo, estamos aquí, Señor amado, porque somos personas, Señor amado, que amamos, Señor, tu presencia. Amamos, Señor, Padre de gloria, lo tuyo, Señor amado. En esta hora aquí está nuestra vida. Nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor amado, que tú eres el Dios Todopoderoso y que a ti nos debemos, Señor. Padre Santo, sea a ti la alabanza, la gloria, la honra, es tuya, mi Señor. Dios poderoso, Señor, toma la mente, Señor, los corazones, Señor amado, en esta hora, Señor amado, y deposita, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora, en esta noche, Señor amado, Dios de gloria, Espíritu Santo, ministranos, Señor. Ministranos, Señor amado, por medio de la alabanza, por medio, Señor, de tu palabra, Señor amado. Queremos aprender, Señor, más de ti, Señor amado, que hay hombres y mujeres, Señor amado, sedientas, hambrientos de ti, Señor amado. Dios de gloria, Señor amado, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, declarando, Señor amado, Padre de gloria, Señor, que tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita en esta hora y tú llenas, Señor, cada vida, cada corazón, mi Dios. Te doy gracias en esta hora, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Toma, Señor, este lugar, esta casa tuya, Señor amado. Padre, la presencia tuya, Señor, mi Dios, esté en este lugar, Señor. Padre de gloria, ministrando cada vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén, Pastora Enilda. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos, hermanas, y comentarles que en el año 2019, a fines de este año, nos habíamos encontrado con el apóstol Freddy Jiménez, de acá de la Iglesia Vida Abundante, y desde ese entonces nosotros hemos llevado buena relación y comunicación con el apóstol, y él nos ha permitido también realizar diferentes actividades como seminarios bíblicos, estudios bíblicos aquí en la iglesia. Y desde aquel tiempo hasta hoy en día vemos cómo Dios está abriendo las puertas para que el evangelio sea anunciado. Amén. Bueno, ahora también quiero invitarles a ver un documental de lo que es la Escuela Teológica de la Misión Buenas Nuevas. Por medio de esa escuela de teología y muchos estudiantes, muchos hermanos cristianos están recibiendo la capacitación, están recibiendo el estudio para poder anunciar este evangelio y llevar hasta los confines de la tierra. Entonces voy a invitarles a ver este documental. Adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Espero que ustedes también, tal vez teniendo el interés de estudiar en esta escuela, pues puedan inscribirse en algún momento. Amén. Bien, ahora también vamos a tener presentaciones antes de escuchar la palabra de Dios. El grupo de Ministerio de Alabanza de la Iglesia Buenas Nuevas de Palma Verde han preparado dos alabanzas. Entonces vamos a recibirles con fuertes aplausos. Está bien, se escucha, se escucha. Hola, sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Se escucha. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. No tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita.
Sí. Otro fuerte aplausos para el grupo de alabanza Palma Verde. ¿Les gustó la presentación? ¿Las alabanzas? ¿Quieren oír más? Amén. El día de mañana vamos a estar hoy escuchando más alabanzas. Ahora tenemos una última presentación a través del hermano Oscar Calderón, quien también quiere alabar al Señor, y espero que todos juntos podamos cantar con él. Amén. Él nos va a cantar 2 alabanzas: Ven amigo a Jesús y Bueno es Él. Vamos a recibirle con fuertes aplausos. Oh, qué amor, Te está llamando ya. qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti, por mí murió. Por ti murió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Dios y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación del Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel.
Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra a tu alrededor, dile adiós al temor, seguro Él allí estará. Prometió nunca dejarte, no abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno. 하나님이 함께 하시는구나. Ah, verdad, Dios está conmigo. 예, 하나님 우리와 함께 하시기 때문에 Como Dios estando conmigo, 어디 가도 문제가 되지 않죠. entonces no podía ser ningún problema. 그 이제 나파스보다 더 위에 도시가 있더라고요. Entonces, y más alto que alto había, más alto un 그 lugar. 이제 알도 거기에 교회 집회를 했어요. Entonces, en la ciudad de Alto había una iglesia, realicé seminario. 예, 목사님 사모님 인사를 했는데 Yo saludé a la pastora de esa iglesia. 첫 마디가 Entonces, esa pastora hablaba a mí. 언제 또 오실 겁니까? Ah, pastor, ¿usted cuándo va a volver más a mi iglesia? 이제 왔는데 Recién llegué a su iglesia. 이제 처음 만났는데 Primeramente encontramos nosotros. 언제 다시 올 거냐고 그걸 먼저 물어요. Pero me preguntaba, ¿cuándo va a volver más a mi iglesia? Dice. 좀 당황스러웠습니다만은 Sí, aunque me sorprendí poco, ¿no? 예, 하나님 부르시면 또 오겠습니다. Dios me llama, otra vez voy a venir aquí a La Paz. 그 알도는 정말 춥다 그래요. En verdad, me dijo que Alto se siente muy frío. 그 교회 위치가 4,106m 고지에 있었어요. Porque su iglesia estaba como una altura de 4.106 metros de altura estaba. 지금 여러분이 있는 이곳은 지금 360m 고지예요. En ese lugar que está ustedes, como la altura es 360 metros de altura a nivel del mar. 예, 거기에 알도에 있을 때는 약간 호흡이 곤란했는데 Cuando yo estaba en el alto no podía respirar, ¿verdad? 예, 지금은 숨쉬기가 편하네요. Pero ahora yo puedo respirar libremente. 알도라는 도시 너무 춥다는 거예요. También me dijo que la ciudad de Alto muy frío. 제가 이야기했어요. Yo hablé a ellos. 알도가 춥지만 En verdad esa ciudad de Alto muy frío, 우리 ¿verdad? 마음이 예수님이 계시면 Pero el Señor mora en nosotros. 그 추위도 이깁니다. Por el Señor podemos vencer ese frío. 아멘. Amén. 네. 하나님은 모든 만물을 지으셨습니다. Dios creó todas las criaturas. 우리 창세기 1장을 보면 Leyendo Génesis capítulo 1, 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 급힘에 있다. la tierra estaba desordenada y vacía y lleno de tinieblas. 과연 땅은 언제까지 흑암 속에 있었을까요? En verdad, la tierra hasta qué tiempo estaba en las tinieblas. 그건 아무도 몰라요. En verdad, eso nadie sabe. 언제까지 흑암 속에 있어야 되는 줄 알아요? ¿Hasta cuándo tiene que estar en tinieblas esa tierra? ¿Usted sabe? 빛이 임하기 전까지는 어둠 속에 있어야 돼요. Antes de llegar la luz, esa tierra debe estar en tinieblas. 왜냐하면 ¿Por qué? 땅은 스스로 변화할 수 있는 능력이 전혀 없어요. Porque la tierra no tiene el poder para que él mismo pueda cambiar. 땅에게는 흑암을 이길 능력이 없다 이 말이에요. Porque la tierra no tiene poder para cambiar sí mismo. 그런데 땅이 흑암 속에 100년, 1000년, 만년 지났는지 아무도 모르는데 Nadie sabe esa tierra estaba en la tiniebla 100 años, 1000 años, 10.000 años. 땅이 스스로 변할 수 있는 능력이 없기 때문에 Porque en esa tierra no tiene poder para cambiar. 어둠 속에 있어야만 하는 거예요. Por eso
tiene que estar solamente en tinieblas. 빛이 있으라. Pero sea la luz. 빛이 임했어요. Si llegó la luz, 빛이 임하면서 cuando llegando la luz, 흑암이 끝이 ya 나버렸어요. terminó las tinieblas. 여러분, 땅은 언제 변했어요? Ya hermano, la tierra cuando se cambió. 자기가 변하려고 해서 변한 거 아니에요. La tierra misma intentó para cambiar, no. 빛이 임하면서 Cuando llegando la luz, 흑암이 끝이 난 것처럼 ya se terminó la tiniebla. 그 땅은 우리 마음을 이야기해요. Esa tierra hablando expresa hacia nuestro corazón. 우리 마음은 늘 혼돈스러워요. Nuestro corazón siempre está tinieblas. 우리 마음은 공허해요. Nuestro corazón está vacíos. 뭘 해도 채워지지가 않아요. Aunque algo haciendo nunca puede llenar nuestro 늘 corazón. 마음은 답답해요. Nuestro corazón siempre desesperado. 또 마음은 상처투성이에요. Sí, nuestro corazón lleno de sufrimientos. 어떤 나이 드신 분들을 만나다 보면 Pero ya así encontrando, 내 인생 한많은 인생을 살았다 그래요. así muchas personas testificaban que yo pasaba muchos sufrimientos. 인생 살아온 이야기 듣다 보면 눈물을 막 흘리게 됩니다. Escuchando su historia de las personas, sí estaba ahí lagrimeando. 우리 마음의 혼돈이 언제 끝나지요? En nuestro corazón ese sufrimiento, ¿cuándo se termina? 공안이 마음을 채울 길이 없는데 En verdad no puede llenar en nuestro corazón. 무엇으로 채우지요? Entonces, ¿por qué cosa puede llenar en nuestro corazón? 내 마음의 그 죄책감은 언제 떨쳐버리지요? En verdad, esa condenación en mi corazón, ¿cómo soluciona? 내 마음의 죄는 언제 끝나지요? También ese pecado que mora en mí, ¿cuándo se termina? 내 인생의 어둠은 언제 끝이 갈까요? Esa tiniebla que tengo en mi corazón, ¿cuándo se termina? 그건 아주 단순해요. Eso es muy sencillo. 스스로 죄에서 벗어날 수 없는데 Él mismo no se puede salir del pecado. 스스로 그 고통에서 벗어날 수 없는데 Él mismo no puede salir de esta desesperación. 괴로운 인생길 끝이 날 길이 없는데 En verdad no se puede solucionar. 빛이 임하면서 땅이 변하듯이 Pero cuando llegando la luz, la tierra se cambió. 오늘 내 마음에 예수님의 빛이 임하면 Esta noche, llegando en nuestro corazón esta luz del Señor Cristo, 흑암이 끝나는 거예요. entonces va a terminar nuestra tenibilidad. 슬픔이 끝나는 거예요. Nuestro sufrimiento se termina. 고통이 끝나는 거예요. Nuestros dolores también se terminan. 괴로움도 끝나요. Nuestras aflicciones se terminan. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Los que cargados y cansados ven a mí. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo haré descansar a ustedes. 예, 어떤 인생의 무거운 짐을 지고 있든지 Cualquier hombre tiene mucha carga de su vida. 그 짐을 지고 예수님 앞으로 나오면 Cargando ese pesado, se adelanta, se acerca de Jesús. 그 짐이 가벼워져요. Ese cargo va a aliviar. 그 짐을 벗게 돼요. Entonces va a despojar esa carga. 근데 왜 아직도 죄 짐을 지고 계세요? Pero usted, yo veo que hasta ahora, porque cargando esa carga del pecado, 왜 아직도 근심하고 걱정하고 살아요? porque hasta ahora estoy teniendo sufrimientos. 왜 인생의 짐을 지고 끙끙거리면서 오늘도 살아요? Porque ustedes cargando de su vida y luego sufriéndose. 수고하고 무거운 짐진 자들아 Los que cargados, cansados, 다 내게로 오라. todos ven a mí. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo haré descansar a ustedes. 무엇을 말하는 거예요? ¿Qué está hablando eso? 내가 네 짐 대신 져줄게. Porque mi persona voy a cargar tus pecados en 네 mí. 죄 짐 내가 대신 질게. La carga de tus pecados voy a cargar en mí. 네 인생의 문제 내가 대신 할게. Problema de tus vidas voy a hacer. 네 자식 문제 내가 대신 할게. El problema de tus hijos voy a encargar. 네 마음의 상처도 내가 다 아물게 할게. Dolores sus corazones también voy a sanar. 내가 대신 져주면 되잖아. Mi persona voy a cargar en vez de usted. 그 짐 좀 나한테 맡겨봐. Ese carga de ustedes encarga en mí, por favor. 왜 네가 지고 책임지려 그래? Porque tú mismo estás cargando. 너 나 안 믿는구나. Yo veo que tú no crees en mí. 네가 나를 믿으면 Tú crees en mí. 왜 그 짐을 나한테 못 맡겨? Porque tu carga no puede encargar en mí. 지금이라도 늦지 않았어. Desde ahora también se puede. 그 짐 내게 맡겨봐. Tu carga, por favor, encargue en mí. 내가 그 짐 다 져줄 수 있어. Porque toda la carga de ustedes yo puedo encargar en mí. 아멘. Amén. 근데 뭐 아멘 소리가 이 사람은 많은 것 같은데 별로 적은 것 같은데. Yo veo que mucho hermano, pero su voz parece, no escucho bien. 아멘. Amén. 아, 좋습니다. Ya, muy bueno. 한국에 이제 오래 전에 En Corea, antiguamente, 이제 그
이렇게 큰 짐을 머리에 이고 다니는 때가 있었어요. Sí, en aquel tiempo, como un bulto muy grande ponía en la cabeza. 시골 비포장길을 쭉 가는 군인 그 군용 트럭이 가고 있는데 En el campo, sí, no estaba asfaltado en la tierra, como un camión de cuartel estaba 나이든 caminando. 할머니가 Una anciana, 가다란 보침 머리에 이고 이렇게 무겁게 가고 있는 거예요. un bulto grande puso en su cabeza. Luego estaba caminando. 그래서 이제 그 군용 트럭 기사가 Entonces ese chofer de camión de cuartel, 너무 할머니가 안타까워서 mirando a esa anciana, daba mucha pena. 우리 할머니 편하게 가시도록 해드려야 되겠다. Voy a ayudar a esa anciana para que 그래 이제 vaya. 트럭을 세우고 Entonces separó su camión. 창문을 내렸어요. Luego bajando su ventana, 할머니 어디까지 가세요? sí, abuela, ¿hasta dónde vaya? 저도 거기까지 가요. Yo también, hasta tal lugar yo voy. 할머니 제 트럭에 뒤에 타세요. Está bien, abuela, entonces sube a mi camión atrás. 아이고 젊은이 고마워. Ay, jovencito, gracias. 그래가지고 트럭을 탔어요. Ahí subió a su camión esa anciana. 이제 기사 이제 그 병사가 운전을 막 그 트럭 가는데 Ese chofer manejando con ese camión ya estaba andando. 그 눈미러는 이제 또 여기 뒤에 할머니 모습을 본 거예요. Por retrovisor, ¿verdad? No, por ese espejo miraba atrás esa abuela. 아니 무거운 보침 내려놓고 편하게 가시라고 태워드렸더니 ¿Y por qué hizo subir, verdad, en su camión que para que baje ese bulto grande abajo? 트럭 위에 타가지고도 여전히 머리에 이고 가는 거예요. Pero encima del camión ese bulto sigue estando encima de su cabeza. 이 기사가 할머니 그 보침 좀 내려놔요. Ese chofer, abuela, por favor, ese su bulto, déjame, deja abajo. 아이고 태워준 것도 고마운데 Ay, jovencito, me permitió subir ese camión, estoy muy agradecida. 이걸 어떻게 내려놔? Con ese tan grande bulto, ¿cómo voy a dejar en tu camión? 괜찮아. Ay, está bien, señor, abuela. 기사가 군인 아저씨 너무 또 안타까운 거예요. Ese chofer, ¿verdad? No, cuartel, dando 그거 a 좀 anciana. 내려놓으라니까요. Me daba mucha pena, por favor, abuela, deja abajo. 아이 됐어 그만. Jovencito, estoy bien, nomás, sí, está bien. 태워준 것만 해도 고마워. Solamente me hizo subir camioneta, estoy muy agradecida. 아이고 무거운데 그것 좀 내려놔요. Ay, abuela, me da mucha pena sobre ese bulto, 아니 por favor, 태워준 deja. 것만 해도 고맙다니까. Ay, jovencito, muchas gracias. Solamente hizo 내 subir 걱정하지 마. camión. No se preocupa de mí, jovencito. 내가 할머니 그 짐이 무거워서 태워드렸는데. Sí, abuela, según ese bulto me daba mucha pena, por eso yo hice subir mi camión. 아니 아직까지 계속 치고 가면 어떡해요? Si sigue, está poniendo su cabeza encima de mi camión, ¿cómo voy a hacer? 아이 괜찮아. Si, jovencito, está bien. 아이 나 타고 가는 것만 해도 고마워. Solamente me permitió su camión, estoy muy agradecida. 그럼 막 끙끙거리고 이거 가시는 거예요. Luego ese abuelo sigue poniendo en su cabeza, así estaba yendo encima del camión. 이 병사가 너무 안타까웠어요. Ese chofer no podía ya andar más. 할머니 고집 세네. Ay, esa abuela muy terca, ¿verdad? 저 이 머리에 이고 있는 짐을 어떻게 내려놓게 하는 방법 없을까? ¿En qué manera ese bulto tan pesado va a bajar? 생각을 깊했어요. Ese chofer pensaba muchos. 이거다. Sí, buena idea. 커브길이 탁 나오는 거예요. Entonces saliendo una curva, 근데 커브길이 싹 나오는데 saliendo una curva, 핸들이 팍 달아버렸어. entonces su volante ¡pac! Así. 할머니가 중심을 빡 잃어가지고 Entonces esa abuela perdió su equilibrio. 머리에 보침이 툭 떨어졌어요. Ese bulto grande se cayó, ¡pum! Se cayó. 그 군인 아저씨가 눈밀어로 또 어떻게 하나 할머니를 봤어요. Ese chofer luego por el retrovisor miró a abuela, ¿qué hará? 아이고 살았다. Sí, qué bien. 보침이 턱 앉아가지고 Esa abuela encima de su bulto se sentó. 아이고 편하다. Ay, qué bien. 그러면서 가는 거예요. Así estaba yendo. 여러분 머리에 보침 너무 무거워서 Porque ese bulto muy pesado es. 할머니 고생하시니까 Porque esa abuela muy sufre, ¿verdad? 그냥 ¿No? 트럭에 휙 던져놓고 Solamente ya tirando encima del camión. 트럭 타고
편하게 가시라 했더니 Solamente ya subiendo al camión que puede ir tranquilamente. 아니 트럭에 타고도 머리에 이고 가네. Aunque subiendo al camión y puso encima de su cabeza. 그는 기사가 너무 안타까워가지고 Entonces el chofer mirando daba mucha pena a su 핸들을 확 corazón. 틀어버리니까 Por eso encontrando curva y luego 중심을 volante 확 giró. 잃고 보침이 툭 떨어진 Ahí 거예요. perdió su equilibrio y se cayó su bulto. 아이고 시원하다. Ay, qué bien. 아이고 편하다. Ay, qué bien. Luego se sentó. 앉아가는 거예요. Así encima del bulto se sentó y se fue. 주님이 El Señor 우리 죄짐을 다 대신 져주려고 오셨는데 vino a este mundo para encargar nuestros todos pecados. 아유 예수님 고생하지 마세요. Ah, Jesucristo no sufre por mi pecado. 아유 예수님 가만 계셔요. Jesucristo se queda 아니 nomás. 내가 지은 죄는 내가 씻어야지. Mis pecados tengo que cargar en mí. 아이고 내 죄를 내가 씻어야지. 내가 책임져야지. Ah, mis pecados yo tengo que solucionar. 아유 이 죄까지 예수님 해결해 주시려고요. Hasta mis pecados Jesús quiere solucionar. 예수님 할 일도 많으실 텐데. Sí, Jesús es muy ocupado. 그래요? Así es. 아니에요. No es así. 우리 죄를 우리가 대신할 수 없어요. Nuestro pecado nosotros no podemos solucionar. 마귀는 우리에게 찾아와서 El diablo visitando a nosotros. 네가 죄 졌잖아. Tú cometió pecados. 네가 회개해야지. Tú tienes que arrepentirse. 네가 씻어야지. Porque tú tienes que limpiar tu 네가 pecado. 담당해야지. Tú tienes que cargar. 마귀는 그렇게 속이는 거예요. El diablo engaña a nosotros. 근데 예수님 왜 오셨어요? Entonces Jesús, ¿por qué vino a este mundo? 우리 죄를 대신해 주시려고 오셨어요. Para encargar nuestros pecados. 우리가 죄를 씻을 수 없으니까, Porque nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. 우리가 죄를 해결할 수 없으니까 Nosotros no podemos solucionar nuestros pecados. 우리 죄를 대신하실 분으로 구원자로 예수님이 오셨단 말입니다. En vez de nosotros cargando nuestros pecados, Jesucristo vino a este mundo como nuestro Salvador. 이제 예수님이 여러분의 죄를 담당하러 오셨는데 Jesucristo vino a este mundo para encargar tus pecados. 이제 예수님께 넘겨야죠. Ahora usted tiene que encargar ya a Jesús. 아, 예수님 내 죄 대신하러 오셨네요. Jesucristo vino para encargar mis pecados. 자, 예수님 내 죄 대신하러 오셨죠? Ya Jesucristo ya vino a encargar mis 자, pecados. 이제 내 죄 지금 다 가져가세요. Ya mis pecados, todo pecado, ya llévelo. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 아, 그래야지. Amén. 예수님이 내 죄를 대신하러 왔으니까 Jesucristo vino para encargar nuestros pecados. 내가 짊어지고 Yo encargando en mí. 끙끙거리며 살아야 되는 게 아니에요. Ya así cargando no debe vivir. 가룟 유다가 Judas Iscariote 예수님을 팔았어요. vendió a su maestro Jesús. 아세요? ¿Usted conoce esa historia? 가룟 유다가 예수님 팔았는데 Judas Iscariote vendió a su maestro Jesús. 마귀가 유다의 마음속에 예수 팔려는 생각을 넣었어요. O sea, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote para que vendase a su maestro. 유다의 생각이에요, 마귀 생각이에요? ¿Eso es pensamiento de Judas Iscariote o de Satanás? 마귀 생각이에요. De Satanás. 근데 유다는 못 깨달아요. Pero Judas Iscariote no se entiende. 예수 팔려는 생각에 사로잡혀 가지고 Sí, está encerrado por ese pensamiento de Satanás. 예수님을 팔아버렸어요. Y finalmente él vendió a su maestro. 예수님을 팔고 나서 Después de vender a Jesús, 마귀가 계속해서 공격했어요. el diablo continuamente atacaba a él. 야, 너 예수님 제자 맞아. Ya tú eres el maestro, discípulo de Jesús, verdadero. 어떻게 예수님을 네가 팔 수 있어? ¿Cómo tú puedes vender tus maestros? 그분 하나님의 아들이야. Ya, Jesús es hijo de Dios. 너 같은 인간은 살아서 있으면 안 돼. Ese tipo de hombre no debe vivir en el 너 mundo. 같은 인간은 인간도 아니야. Tú no eres el hombre. 넌 죽어야 돼. Tú tienes que morir. 계속해서 정죄했어요. Continuamente condenaba. 유다가 Judas Iscariote. 은 30 들고 Y agarrando 30 platas 제사장들 앞에 가가지고 ante de los sacerdotes. 내가 무죄한 피를 팔았도다. Yo he vendido sangre inocentes. 성경에 팍 집었다. Luego arrojando en el templo. 제사장이 그때 뭐라고 한 줄 아세요? Entonces los sacerdotes que respondieron, 여러분 제사장이 왜 있어요? hermano, ¿por qué existen los sacerdotes? 백성들이 지은 죄 Los pecados de los pueblos. 하나님 앞에 들고 나가가지고 Ya llevando ante Dios. 해결해 주는 게 제사장이 하는 일이에요. Tiene que solucionar. Ese papel es sacerdote. 근데 유다한테 뭐라고 한 줄 Pero 아세요? los sacerdotes, ¿qué hablaron a Judas Iscariote? 네가 당해라. Tú tienes que hacer. 네가 죄졌잖아. Tú cometiste pecados. 네가 당해라. Tú hágalo. 그건 마귀의 음성이에요. Esta voz de diablo.
하나님 음성 아니에요. La voz no es de Dios. 예수님은 절대 네가 당해라 안 해요. Jesús nunca habla si tú hagas. 내가 대신해 줄게. Voy a encargar tus pecados. 내가 대신해 줄게. Voy a encargar tus 내가 pecados. 네 죄를 대신해 줄게. Voy a encargar tus pecados en mí. 그 죄 나한테 맡겨. Ya tus pecados encarga en mí. 내가 대신 저주로 왔어. Yo vine para encargar tus pecados. 그래요. 예수님이 대신하러 왔어요. Es Cristo. 예수님이 능력이 없어요? Jesucristo no tiene poder. 아니에요. No es así. 능력 많아요. Ya Jesús poderoso. 내 모든 죄를 Nuestros todos pecados. 능히 Ciertamente 감당할 수 있어요. puede limpiar. 아멘. Amén. 저는 어릴 때 Cuando yo era niño, 시골에서 자랐어요. yo he criado en un campo. 그래서 그 펌프샘이 있어요. 펌프샘. Entonces hay un como, ¿cómo se llama? Como por bomba sacando agua. 그래 이제 집 뜰에 펌프샘이 있는데 En mi patio hay ese como puente, no por bomba 아침에 sacando 일어나가지고 agua. 그 펌프샘 막 되게 물을 퍼내요. Despertando en la mañana yo hacía esa manera sacando mucha agua. 그래서 세수도 하고 Por esa agua lavando 머리도 rostros. 감고. Luego también lavando cabello. 어머니가 그 샘물로 음식을 막 씻고 이제 채소를 씻고 음식을 준비해. Mi madre por esa agua lavando comida, verduras, preparando la comida. 거기에 꾸종물 통이 있어요. Hay un balde grande agua de su agua. 더러워요. Agua sucia. 그 꾸종물 통에 더러운 찌꺼기가 가득해요. En ese balde grande había aguas sucias. 그거 왜 거기 꾸종물 받아 놓는 줄 알아요? ¿Usted sabe por qué mi madre así dejando muchas aguas sucias? 집에 돼지를 키워요. Porque nosotros en nuestra casa estaba criando chanchos. 돼지 먹이려고 이 꾸종물을 모으는 거예요. Ya para dar los cerdos estaba juntando esas aguas sucias. 그 아침에 내가 씻을 때 분명 더러운 물이었거든요. Porque en la mañana yo lavaba, yo confirmaba esa agua era sucia. 아침을 먹고 Después de desayunar, 어머니를 따라서 como acompañando a mi 들에 madre, 가서 일을 하고 왔어요. entonces fuimos al campo trabajando, regresé. 그 점심때가 됐죠. Luego en la hora de almuerzo, 저 돼지 우리의 돼지가 꽥꽥거리고 우는 거예요. entonces como en la casa de cerdos, cuec, cuec, yo estaba llorando. 지도 배가 고프다고. Porque él dice que tiene hambre, dice. 어머니가 부엌에서 음식 준비하면서 Entonces mi madre en la cocina está preparando su comida. 얘야 저기 꾸정물 통에 꾸정물 좀 퍼다가 돼지 줘라 그래요. O sea, mi hijo, ese agua sucia ya lleva luego ya entrega ese cerdos. 예 어머니. Sí, mamá. 그래 이제 우물가에 갔어요. Me fui allá. 꾸정물 통을 봤거든요. Yo mire ese balde, estaba agua sucia. 꾸정물이 아니네. No es agua sucia. 왜 이렇게 깨끗해졌지? Sí, ahora yo veo limpios. 가만히 보니까 Sí, observando. 이게 꾸정물이 맑은 물이 됐어요. Era agua sucia, pero cambió limpio ahora. 아침에 틀림없이 꾸정물이었는데. En la mañana yo confirmé agua sucia era. 이 우물이 왜 이렇게 깨끗해진 거야? Pero ahora mirando agua, ¿por qué cambió así tan limpio? 자, 깨끗한 물과 더러운 물 차이가 뭔지 알아요? Ya ustedes pueden distinguir agua sucia, agua limpia. 깨끗한 물은 속이 보여요. Si agua limpia se ve adentro, transparente. 더러운 물은 속이 안 보여요. Agua sucia no se ve adentro. 꾸정물이 맑은 물이 됐어요. Entonces agua sucia convirtió como agua limpia. 근데 속은 안 보여요. Pero adentro no se ve. 찌꺼기가 다 가라앉았어요. Porque muchas manchas estaban 자, 이 abajo. 꾸정물이 누구 마음하고 같아요? Entonces ese agua así sucia, igualito, ¿qué cosa es? 여러분 마음. Igualito que tus corazones. 꾸정물이 여러분 마음이에요. Agua sucia, igualito sus corazones. 여러분 마음 가만히 놔두면 Ya sus corazones solamente dejando así. 속에 온갖 악이 다 가라앉아가지고 Entonces toda la suciedad está abajo. 아이고 착해 보여라 우리 할머니. Sí, hermana, se ve muy hermosa. 아이고 법 없이도 40분 같아요. Esa hermana sin la ley puede vivir, parece. 얼마나 진실한지 몰라요. 몰라. Esa hermana se ve muy sincera, ¿verdad? 그거는 겉보기고. Eso solamente se ve 제가 aparentemente. 바가지를 넣고 꾸정물을 막 저으니까 Entonces metiendo un palito luego ya y pateando, 밑바닥에 찌꺼기 더러운 찌꺼기 다 올라오는 entonces 거예요. toda la suciedad que estaba abajo, todo ya levantándose. 여러분 이거 가만 앉아 있는데 너무너무 예쁘고 아름답고 참 깨끗해 보이는데 Usted todo está sentado, ¿verdad? No, aparentemente se ve hermosa, bonito todos. 누군가 이유 없이 푹 마음을
마음을 찌르면 Pero alguien sin razón está sunchando a nuestro corazón. 속에서 막 악이 막 나올 거예요. Dentro de su corazón sale todas las suciedades. 자, 우리 마음은 구정물통과 같아요. Nuestro corazón como igual que esa agua sucia. 맑아 보이지만 Aparentemente se ve limpia, 맑은 물 아니에요. pero no es limpia. 깨끗해 보이지만 Aparentemente se ve 그냥 limpios, 겉모양이에요. solamente aparentemente. 하나님 보시기에는 Pero Dios mirando a nosotros, 우리는 행악의 종자예요. solamente la semilla de maldad, así 죄악 se ve. Sí, 덩어리예요. una masa de pecado. 그래서 인간에서 어떤 선한 것으로 천국 못 가요. Por eso nuestra buena obra del hombre no puede entrar al cielo. 아무리 선해도 Aunque ya buena obra hace, 아무리 진실해도 aunque se ve sincero, 아무리 깨끗해도 aunque se ven limpios, 마음에 죄가 있으면 pero en nuestro corazón tiene pecado, 결단코 천국에 갈 수 없다는 거예요. jamás puede entrar al cielo. 자, 이제 하나님은 예수님을 우리에게 보내셨어요. Ya ahora Dios nos envió Jesús. 자, 하나님이 천지를 말씀으로 창조하셨죠. Dios a través de la palabra creó los cielos y la tierra. 하나님 말씀하시면 그대로 이루어졌죠. Cuando Dios habla, según su la palabra cumplió. 아멘. Amén. 그 주일학교 찬송가가 있어요. En la escuela dominical también hay alabanza. 예수님이 말씀하시길 물이 변하여 포도주 됐네. Jesús dijo, Jesús hablando, ese vino convirtió, se quedó agua. 예수님이 말씀하시길 성난 파도가 잔잔해졌네. Jesús dijo, ese ola, temperatura y como se calmó. 예수님이 말씀하시니까 Jesús hablando, 물이 포도주로 변하고 como el agua convirtió el vino. 예수님이 말씀하시니까 Jesús hablando, 성난 파도가 잔잔해지고 las olas fuertes se calmó. 예수님이 말씀하시니까 Jesús hablando, 예, 중풍병자가 낫고 los leprosos como se sanaron. 예수님 말씀하시니까 Jesús hablando, 예, 소경 바디베고 눈을 떴다네. el ciego Bartimeo sus ojos abrió. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 자, 이제 예수님 말씀하시면 Ya ahora Jesús hablando, 그 말씀하신 그대로 이루어지는 거예요. ya conforme la palabra sí o sí va a cumplir. 우리는 더러워요. Somos sucios, 우리는 추해요. somos inmundos, 우리는 악해요. somos malos. 그래서 이제 나를 믿으면 안 돼요. Por eso usted no tiene que creer en 이제 nosotros, 말씀을 믿어야 돼요. tiene que creer en la palabra. 여러분들이 아침에 눈을 뜨고 일어나면 Ustedes cuando en la mañana se despierte, luego abriendo los ojos, 태양이 어디에서 떠요? entonces el sol en qué dirección se levanta? 동쪽에서 뜨죠. En oeste se levanta, 예. 점심 때 되면 중간에 딱 와 있죠. en mediodía se queda en el medio, ¿no? 그리고 이제 해질 때 되면 서쪽에 딱 가 있죠. Luego ya cayéndose el sol, ¿en dónde se queda? Oeste se queda. 자, 물어볼게요. Voy a preguntar. 지구가 도는 거예요? 태양이 도는 거예요? Entonces, ¿la tierra girando o el sol girando, hermanos? 태양이 돈다. 손 Entonces, 들어봐요. usted piensa que el sol girando, levante la mano. 손 들어봐요. Levante la mano. 아무도 없어요? Nadie. 태양이 돈다. Porque el sol gira. 아, 태양이 돈다 하시. 예, 우리 아. 꼬마도 태양이 돈다 하네. Ah, esa niña también dice que el sol 아, gira, 우리 ¿no? 할머니들이 좀 태양이 돈다 하고 있어. También, hermana también dice que el sol gira, ¿no? 다시 지구가 돈다. Ya otra vez. Entonces, la tierra gira. Levante la mano. 오, 예, 예, 내리세요. Sí, váyanse la mano. 근데 꼬마는 두 번 다 들었어요. Pero esa niña 2 veces levantó su mano. 태양이 돈다 하고 들고 El sol gira, entonces se levantó. 지구가 돈다 하고 La 들었어요. tierra gira también, otra vez se levantó su mano. 지구가 돈다고 여러분들이 했어요? Ustedes respondieron, ¿verdad? La tierra gira, ¿verdad? ¿No? 지구가 도는 게 느껴져요? ¿Usted se siente la gira está girando? 너? 지구가 도는 게 보여요? ¿Usted se ve la tierra está girando? 너? No. 예, 지구가 도는 게 안 보여요. En verdad no se ve la tierra está girando. 지구가 도는 게 느껴지지도 않아요. Tampoco se siente la tierra está girando. 근데 지구가 지금 돌고 있어요.
Pero nuestra tierra está girando, ¿verdad? ¿No? 그럼 돌고 있으면 여러분들이 지금 다 튕겨 나가야 돼요. Entonces, mientras girando nuestra tierra, usted tiene que ya se va. 근데 전혀 아무것도 반응이 없이 지금 앉아 있는 이유가 뭐예요? Pero usted es así con quieto, está sentado, ¿verdad? No en su silla. 중력 때문에 그래요. ¿Por qué? Porque por la causa de la gravedad. 제가 어릴 때 Cuando yo era niño, 그 벼 타작을 할 때 있어요. cuando ya cosechando, 벼를 베 가지고 sí, cortando las raíces, 이제 타작을 해요. luego ya cosechando, 그 기계가 있어요. tiene, 탈곡기가. tiene una máquina para cosechar. 이렇게 막 돌아가는 게 있어요. Girando esa máquina, gira. 발로 이렇게 밟으면 Por pie así, ya pisando. 여기 에롱 하면 돌아가요. Entonces esa máquina como un rol, sí, girando. 벼를 딱 손을 잡아가지고 Entonces agarrando raíces. 그냥 대고 이렇게 돌리면 막 나락이 이제 벼가 떨어져요. Perdón, esa espiga era espiga, no, perdón, esa espiga agarrando ese grano se cae. 근데 이게 너무 빨리 도니까 튕겨서 잘 날아가 버려요, 벼가. Pero esa máquina muy rápido gira, entonces espigas salta y luego se va a 그래서 otro lado. 튕겨 나가지 않도록 이렇게 막아 놓는 거예요. Para que no salte, vaya a otro lado. Espiga tiene como protección. 근데 제 어릴 때 Pero cuando yo era 이 niño, 탈곡기 돌리는 게 너무 재밌었어요. entonces eso como pisando esa máquina estaba muy 발로 divertido. 밟아가지고 막 Entonces así pisando, luego espiga así trabajando. 어릴 때 너무너무 재밌었는데. Cuando yo era, estaba muy 자, divertido. 이게 도니까 튕겨 나가잖아요. Porque esa máquina gira, ¿verdad? Por eso saltando se va. 지구는 돌고 있어요. Ya la tierra está 우리 girando, 전혀 느끼지 못해요. pero nosotros no se siente nada. 근데 지구가 돌는다고 믿고 있어요. Pero ustedes creen que la tierra está girando. 태양을 보면 Mirando el sol, 우리 눈에 보기에 según nuestro punto de vista, 분명히 돌고 있어요. está girando así. 태양이 도는 것처럼 느껴져요. Si me parece, el sol está girando. 아무도 태양이 돈다고 믿지 않아요. Pero nadie cree que el sol está girando. 그러면 우리는 살면서 Pero nosotros viviendo, 내 눈을 믿기보다 ¿sí? No cree en nuestra vista, 느낌을 믿기보다 ¿sí? No creyendo en nuestro sentimiento. 지구는 느껴지지 않지만 La tierra, aunque girando, no se siente. 지구가 돈다는 게 보여지지 않지만 Aunque no se ve la tierra, está girando. 지구가 돈다는 게 사실이니까 Entonces la tierra está girando, esa es la verdad. 우리는 그 사실을 믿고 있는 거예요. Nosotros creyendo ese es verdadero. 생각은 허상이에요. Nuestro pensamiento es imagen. 생각은 가짜예요. Nuestro pensamiento falsos. 말씀은 살았어요. La palabra está viva. 말씀이 실상이에요. La palabra es verdadera. 그래서 우리는 말씀을 믿어야 Por 되는 eso nosotros 거예요. tenemos que creer la palabra. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 오늘 요한복음 5장 읽었어요. Esta noche hemos leído San Juan capítulo 5. 38년 된 병자를 예수님이 만나셨어요. Jesucristo encontró un enfermo durante 38 años. 베데스다 연못가에 이 수많은 병자들이 있었어요. Alrededor de estanque Bethesda estaban muchos enfermos. 예수님이 오셨어요. Jesucristo vino a este 왜 lugar. 오셨을까요? ¿Por qué vino Jesús a ese lugar? 고쳐주려고 오셨어요. Para sanar a los 근데 enfermos. 예수님을 만난 사람은 한 명밖에 없어요. Pero entre muchos enfermos, solamente único enfermo encontró Jesús. 38년째 된 병자. Un enfermo durante 38 años. 그에게 예수님이 찾아가셨어요. En él Jesús visitó. 다른 사람에게 가지 않았어요. Jesús no visitó a otros. 다른 사람에게 일할 수 없었어요. Porque en otra persona no podía trabajar Jesús. 왜냐고요? ¿Por qué? 연못에 기대를 두고 있으니까요. Porque muchos enfermos tenían tenía la fe de estanque 물이 Bethesda. 동하기를 기다리고 있으니까요. Esperando un ángel se agite. 그들은 예수님을 등지고 있었어요. Porque muchos enfermos daban su espalda hacia Jesús. 38년 병자는 Pero ese enfermo 38 años, 연못을 등지고 있었어요. él daba su espalda hacia estanque. 자기로서는 그 못에 들어갈 수 없기 때문에. Porque de sí mismo no podía entrar a este estanque. 그래서 예수님은 38년 병자에게 다가갔다. Por eso Jesús se acercó de ese enfermo 38 años. 너 낫고 싶으냐? ¿Tú quieres ser sano? 너 낫고 싶으냐? Ya tú verdaderamente quieres ser sano. 일어나 내 자리를 두고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예수님 지금 뭐라고 하셨어요? Jesús, ¿qué había dicho? 절 보고 일어나라고요? Dice que levánteme, 자리를 두고 걸어가라고요? luego toma mi lecho y ando. 에이, 말도 안 되죠. No se puede. 예수님 내 형편 지금 아시고 그러세요? Jesús, usted sabe mi condición ahora. 30년째도 아니고 No solamente 30 años. 38년째 누워 있어요. 38 años estoy ahora. 나도 낫고 싶었다고요? Yo también quiero ser sano. 나도 걷고 싶었다니까요. Yo también quiero caminar, Jesús. 내가 걸어보려고 얼마나 애를 썼는지 아세요? Yo intenté tantas veces para 기도 caminar. 얼마나 많이 했는지 아세요? Yo oré muchas veces. 전 안 돼요. Yo no puedo. 안 된다고요. No se puede. 저 안 된다니까요. Yo no puedo, Jesús.
안 된다는 그 생각 속에 갇혀 있습니다. Él estaba muy cerrado en este pensamiento que no puedo. 자기 생각과 전혀 다른 이야기를 하고 있는 거예요. Entonces Jesús hablaba, su palabra muy diferente que su pensamiento. 일어나 내 잘 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 내 생각을 믿을 거냐? Creyendo en mi propio pensamiento 말씀을 믿을 거냐? o la palabra de Dios. 난 안 되는데, Yo no puedo, 난 할 수 없는데, yo no puedo hacer. 내가 어떻게 걷는다고 그러시는 거지? Sí, no puedo. 난 할 수 없지만 Aunque yo no puedo hacer, 나에게 일어나 자리를 두고 걸어가라 하신 분이 누굴까? pero esta persona me había dicho que levántate, toma tu lecho. ¿Quién es él? 아, 예수님이시구나. Ah, él es Jesús. 예수님이 나에게 말씀하셨구나. Ah, Jesús me había dicho. 예수님 말씀하셨다며. Ah, Jesús habló así. 내가 일어나 걷겠네. Ah, entonces yo puedo levantarme, puedo caminar. 주님, Ah, Jesús. 나에게 일어나 걸으라고 하셨죠. Jesús me había dicho que levántate, 주님이 camina. 나 일어나 걷게 해 주시겠네요. Ah, entonces el Señor me hace caminar. 주님 믿습니다. Yo creo en el Señor. 자기 생각을 버리고 Ya despojando su 그 propio 말씀을 pensamiento, 받아들였는데 aceptando la palabra. 고나 버렸어요. Entonces se levantó. 벌떡 일어났어요. Se levantó. 그런 자리 두고 탁 일어나가지고요. Agarrando su lecho. 하나님 감사합니다. Luego caminando, Dios, 저 이제 gracias. 다 났어요. Ah, me sané 이제 todo. 건강해졌어요. Ah, estoy muy sano. 할렐루야. Aleluya. 아멘. Amén. 저희는 매년 대학생들을 1년 동안 휴학을 하고 해외 봉사활동을 보내요. Ya nuestra iglesia, muchos universitarios dejando un año, luego enviamos a otros países. 요즘 젊은이들은 자기밖에 몰라요. Ese tiempo los jóvenes muy egoístas, 자기만을 위해 사는 게 행복인 줄 알아요. solamente vive para sí mismo. Ellos piensan que eso es feliz. 우리가 그 학생들을 1년 동안 단기 선교사를 보내요. Nosotros, jóvenes entrenando, enviamos durante un año a otros países. 비행기 티켓 하나만 딱 끊어가지고 보내요. Y solamente ellos preparan por su cuenta, compran su vuelo. 전 세계 105개국에 지부를 두고 있거든요. En el mundo 105 sedes tenemos nosotros. 이 학생들이 가면 선교사님과 함께 생활을 해요. Entonces los jóvenes viajando a diferentes países, misioneros también juntos viven. 이제 음료수 하나 먹는 것도 하나님께 기도해야 돼요. Entonces para tomar gaseosa también tiene que orar a Dios. 그런데 어느 날 Pero un día, 2009년도 en el año 2009, 최요한이라는 학생이 había un joven, Juan Choi. 라이베리아라는 나라에 봉사활동을 갔어요. Él se fue como misionero temprano a un país, Liberia. 그래서 복음을 막 전했어요. En ese país predicando el evangelio, 너무너무 잘 지내고 있었어요. estaba pasando muy bien. 근데 어느 날 새벽이었어요. Pero un día en la madrugada, 비명소리가 들려. luego ya alguien gritó, ¿qué gritó? 함께 잠자던 아이들 놀래가지고 Entonces sus compañeros se sorprendieron, 불을 켰어요. encendieron la luz. 요한이가 식은땀을 막 흘리면서 있는 거예요. Juancho, ese joven estaba sudando mucho. 요한아 빨리 일어나봐. Juancho, se despierta. 무슨 일이야? ¿Qué pasa? 왜 그래? ¿Por qué? ¿Qué pasa? 어떤 친구 소리쳤어. Entonces su compañero habló. 야 혹시 정갈이 물린 거 아니야? Ya, nuestro cuarto tal vez hay como escorpión. 에이 방에 무슨 정갈이 있겠어. En nuestro cuarto, ¿cómo puede entrar el 혹시 escorpión? 모르잖아. No sabemos, ¿verdad? 이불을 탁 던져 떨어던데. Saltaron, ¿no? Sacaron, como sacudieron frazada. 없었어요. Pero no había escorpión. 그래도 잠을 들었어. Luego ellos otra vez durmieron. 오후쯤 됐는데 Luego pasó, ya llegó la tarde. 밖으로 걸어 나오는 요한이를 봤어요. Entonces en la tarde Juancho estaba saliendo afuera. 아 요한아 이제 괜찮아? Sus amigos, Juancho, ¿está bien? 요한이다. Juancho está caminando. 근데 마당에 나오던 그 쓰러져 버렸어. Y luego caminando en el patio, de repente se desmayó. 그 시기 왔다 갔다 하는 거예요. Luego no se veía bien. 선교사님 빨리 와 보세요. Llamó, misionero, ven acá. 요한이가 위험해요. Nuestro amigo Juancho está mal. 그 비병원에 데려가요. Luego llevó al hospital. 의사가 보더니 Los médicos mirando 왜 Juancho, 이제 왔어요? ¿por qué ahora trajo? 저부터 돌아가세요. Ya llévalo a su casa. 이미 늦었어요. Ya tarde. 병원에서 안 받아주는 거예요. Porque el hospital no acepta. 두 번째 병원에 갔어요. Entonces llevó a otro hospital. 안 받아주는 거예요. Ese hospital tampoco 세 aceptó. 번째 병원에 갔어요. Llevó tercer hospital. 제발요. Por favor. 환자 살아 있잖아요. Ese enfermo todavía está vivo. 살아있는 환자를 안 받아주는 병원이 어디 있어요? Está vivo ese enfermo. ¿Por qué no acepta?
의사가 이야기를 했어요. Los médicos hablaron. 들어보세요. Ya, escúcheme, 이 환자 ese enfermo 정갈에 물렸어요. fue mordido por scorpion. 왜 이제 왔어요? ¿Por qué ahora trajo? 온몸에 독이 번졌어요. Todo su cuerpo está extendido por 이 veneno. 학생 죽어요. Ese joven ya va a morir. 병원에서 할 수 있는 방법 아무것도 없어요. Entonces, los médicos ya ahora no pueden hacer nada. 바다는 줄게요. Si solamente aceptamos nosotros entonces. 그때 요한이는 En ese momento Juan Choi, 체온이 17.5도로 떨어졌어요. la temperatura se bajó hasta 17 grados. 혈압은 20까지 떨어져 버렸어요. Sus presiones se bajó hasta 20. 죽음이 왔어요. Llegó la muerte en su corazón. 그 생각했어요. Si él pensó, 미국에서 10살 때 미국으로 이민 갔는데 él inmigró a Estados Unidos cuando tenía 10 años. 적응을 잘 못했어요. Él no podía acostumbrarse en Estados 사촌형하고 Unidos. 같이 지내는데 Entonces, viviendo con su tío, 어느 날 저녁 어느 날 연락이 왔어요. un día llamó a él 사촌형이 죽었대요. porque escuché que su tío ya murió 마약으로요. por consumir la droga. 어제 저녁에 통화했는데 Porque anoche hablamos. 사촌형이 마약으로 죽었다고? Mi tío ya murió por droga. 그 사촌형 때문에 자기도 지금 마약을 하고 있는데 Por ese tío, él también, Juancho, estaba consumiendo la droga. 나도 마약으로 죽으면 어떡하지? Ah, yo también muriendo por droga, ¿qué pasaría? 두려움이 찾아왔어요. Ahí llegó como miedo. 그때 어머니가 이야기했어요. En ese momento su madre habló. 용환아, Juan Choi, 너 해외 봉사활동 가지 않을래? si tú quieres ir a como misionero temporal a otro país, 그러면 네가 변화를 입을 것 같아. entonces por ese programa tú vas a cambiar. 예, 그럴게요. Sí, sí, mamá, voy a ir. 봉사활동을 떠나는 날 El día que viaja, 아버지가 자기를 꼭 안아줬어요. su padre abrazaba fuerte a 잘 su hijo. 다녀오너라. Mi hijo Juan Choi, buen viaje. 그때 요한이는 아버지 품에 안겼던 걸 기억했어. Entonces en aquel momento Juan Choi recordaba cómo su padre 죽기 전에 abrazaba 아버지 fuerte. 품에 한번 안겨봤으면 좋겠다. Antes de morir, una vez yo quiero ser abrazado de mi padre. 근데 아버지 미국에 계시잖아요. Pero lamentablemente su padre está en Estados 만날 Unidos. 수가 없잖아요. No podía encontrar. 이제는 죽음이 오게 된 거예요. Entonces solamente esperando la muerte. 선교사님이 한국에 전화를 했어요. El misionero de ese país llamó a Corea. 목사님 요한이가 정갈에 물렸대요. Pastor, ese Juan Choi fue mordido por scorpion. 예, 이제 길이 없대요. El médico dice que no hay manera. 어떻게 해요? ¿Qué voy a hacer, pastor? 요한이 전화 통화할 수 있어? Entonces ese hermano Juan Choi puede recibir mi llamada. 예. Sí, pastor. 요한아, 나 박 목사야. Y habló Juan Choi. Juan Choi, soy pastor 내가 Ospak. 누군지 알겠어? Sí, ¿conoce a mí? 예, 목사님. Sí, pastor. 너 정갈에 물렸대. Escuché que tú fue mordido por 온몸에 scorpion. 독이 번졌대. Todo tu cuerpo está extendido 너 por 이제 veneno. 죽는데. El médico dice que tú vas a morir. 네가 살려면 말이야. Para vivir tú, 정갈의 독을 이길 힘이 필요해. necesitas la fuerza para vencer ese veneno. 내가 오늘 아침 성경을 읽었다. Esta mañana yo he leído la Biblia. 이사야 40장 31절에 Isaías capítulo 40, 31. 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. 요한아, 하나님을 바라봐. Ya Juan Choi espera a Dios. 하나님을 앙망해. Espera a Jehová Dios. 하나님 너에게 새 힘을 주실 거야. Ya Dios te va a dar la nueva fuerza. 그러면 넌 정갈의 독을 이길 수 있어. Entonces tú puedes vencer ese veneno. 넌 살아. Tú puedes vivir. 넌 죽지 않아. Tú nunca vas a morir. 요한아, 알겠지? Juan Choi, entiende de mí. 예, 목사님. Sí, pastor. 전화가 끊어졌어. Se colgó. 기도했어요. Luego Juan Choi oró. 하나님, 저는 죽는데요. Ay, Dios dice que yo va a morir, 살고 싶어요. pero yo quiero vivir. 오직 여호와를 앙망한 자 새 힘을 얻는다고 하셨는데 Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 저 하나님만 믿을게요. Solamente voy a mirar, esperar a 제게 usted. 힘을 주세요. Me da la fuerza, por favor. 의식이 사라져 버렸어요. Luego se desmayó Juan Choi. 아침이 됐어요. Al día siguiente, en la mañana, 간호사가 환자를 둘러보는데 la enfermera ya revisando ese enfermo, 요한이 모니터를 보니까 ya mirando ese monitor de Juan Choi, 정상이 돼 있는 거예요. está normalizado. 기적이 일어났다. Oh, ese es un milagro. 의사 선생님. Ya médicos, 의사 선생님. médicos, 빨리 와보세요. ya ven rápido. 기적이 일어났어요. Sí, hay milagro. 환자 살았다니까요. Ese enfermo está viviendo. 의사가 왔어요. Los médicos llegaron, 모니터를 보니까 정상이에요. mirando ese monitor de Juan Choi, está normalizado. 혈압이 정상이에요.
Porque su presión es normal. 체온이 정상이 됐어요. Su temperatura también es normal. 간호사, Sí, enfermera. 무슨 짓 한 거야? ¿Qué hiciste? 무슨 짓 했는데 이런 hiciste? 기적이 일어난 거야? ¿Qué hiciste? ¿Cómo puede vivir ese joven? 저 아무 짓도 안 했는데. Sí, médico, yo no hice nada. 아니 그게 아니고 Ya, enferma, escúchame. 무슨 짓을 했는데 이런 기적이 일어났느냐는 Ya, 거야. ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué 기적은 hizo? 어디에서 일어났어요? Ese milagro, ¿de dónde empezó? 전화서하게 들려오는 말씀을 들었어요. Escuchando a través de un celular. 영화를 악마한 자 새 힘을 얻으리니 Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. 그 말씀을 받아들이면서 Aceptando esa palabra de Dios. 연결이 되고 Conectando con el corazón de Dios. 하나님과 연결이 되니까 Conectando con Dios. 하나님 능력이 왔어요. Llegó el poder de Dios. 말씀은 La palabra de Dios. 살았어요. La palabra de Dios viva. 말씀은 La palabra 정갈의 독을 이겨요. vence ese veneno de escorpión. 아멘. Amén. 요한이가 살았는데 Juan Choi revivió, 문제가 생겼어요. pero tenía un problema. 발 뒤꿈치를 물렸어요. Porque el escorpión mordió su pierna. 썩어 들어가는 거예요. Porque estaba pudriéndose. 다리 절단해야 된다. Pues el médico dice que tiene que cortar su pierna. 예, 다음. Siguiente. 다음. Siguiente. 네, 지금 썩어 들어가죠. 다음. Ya así está pudriéndose. Siguiente. 네, 이렇게 썩어 들어가는 거예요. Así estaba pudriéndose. 근데 하나님 은혜로 Pero por la gracia de Dios, 새 살이 돋아나는 así, 거예요. regenerando su carne. 다음. Ya siguiente. 다음. Siguiente. 아, 이제 발이 깨끗하게 다 나와버렸어요. Su pierna fue sanado completamente. 다음. Siguiente. 미국의 선교사가 됐어요. Ha sido el misionero de Estados Unidos. 다음. Siguiente. 예, 새아이의 아빠가 됐어요. También ha sido el padre de 3 niños. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 오직 여호와를 앙마한 자는 새 힘을 얻으리니 Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 정갈의 독에 물려 죽는다고 했는데 Los médicos dicen que va a morir. 병원에서 하는 방법 아무것도 없었는데 Los médicos no hicieron nada. 하나님과 연결이 되면 Conectando con Dios, 말씀을 믿으면 creyendo en la palabra, 말씀대로 삽니다. conforme a la palabra, revive. 아멘. Amén. 38년의 명자에게 Ese enfermo 38 años, 자리 들고 일어나 걸어가라. levanta, toma tu lecho y anda. 그냥 그 말씀 받아들였어요. Aceptó esa palabra, 이제 내 생각 버려요. ya botando nuestros 그 pensamientos, 말씀 받아들이면 aceptando la palabra de Dios, 말씀대로 벌떡 일어나는 거예요. conforme a la palabra, se levanta. 이제 걸어가는 거예요. Ahora ya camina, 말씀 한마디 받아들였는데 aceptando solamente una palabra. 아, 내가 걷는다. Oh, mira, mira, estoy caminando. 아, 나 이제 집에 가야지. Ah, ahora voy a ir a la casa. 아버지 문 좀 열어봐요. Sí, papá, abre la puerta. 아버지 아들 왔어요. Sí, papá, yo vine tu hijo. 요한이 왔어요. Wow, ya llegó mi hijo Juan Choi. 아버지가 누구냐? Su padre dice, ¿quién es? 내 아들 베데스다 연못까지 누워 있는데. Porque mi hijo está acostado cerca de Bethesda. 에이 아버지 빨리 좀 문 좀 열어보라니까요. Ah, papá, abre la puerta, por favor. 아들 왔어요. 아들. Sí, papá, yo vine tu hijo, tu hijo. 어떤 놈이 장난이 치는 거야? Qué loquito está jugando conmigo ahora. 나가지고 방문 대문이 딱 열었는데. De repente su padre abrió la puerta. 오, 내 아들 요한이구나. Wow, mi hijo es Juan Choi. 요한이 살았구나. Sí, está vivo, está vivo. 아들이 살아왔어요. Ese hijo revivió y 말씀 regresó. 한마디가 Solamente la palabra, 그를 살렸어요. una palabra hizo vivir. 말씀 한마디가 Una palabra 그의 인생을 바꿔놨어요. cambió su vida. 좋은 직장 얻었어요. Ahora ya entró en una empresa buena. 예쁜 아가씨 만났어요. Encontró una señorita hermosa. 결혼했어요. Se casó. 이제 아이도 낳고요. Ya engendró los hijos. 아, 멋진 집도 짓고요. Luego construyó una casa hermosa. 너무너무 행복하게 사는데. Está viviendo felizmente. 성경에 안 나오는 이야기지만 Esa historia no está escrita en la Biblia. 내가 하는 이야기지만 Solamente mi cuento es. 말씀 한마디가 Solamente una palabra 38년의 병자를 바꿨어요. y cambió solamente ese enfermo 38 지금까지 años. 우리는 죄인이라고 생각했어요. Hasta ahora nosotros pensamos somos pecadores. 내가 지은 죄 내가 씻으려고 했어요. Nuestros pecados nosotros quería limpiar. 내가 해야 되는 게 아니에요.
no debería ser mi persona. 예수님이 오셨어요. Jesús vino. 이제 예수님은 Ahora Jesús 십자가에 en la cruz 못이 박혔어요. ya clavó. 그때 흘린 피가 Ese tiempo ya derramó 우리 la 모든 sangre. 죄를 Nuestros todos pecados 눈보다 이게 씻은 줄 믿습니다. ya fue limpiado perfectamente, más que nieve blanca. 이미 씻어놨어요. Ya fue limpiado. 이미 깨끗게 했어요. Ya fue limpiado. 회개가 죄 씻는 거 아니에요. Ya nosotros ya limpios. 예수님 피가 죄 씻는 거예요. La sangre de Jesucristo limpió nuestros pecados. 예수님 피가 La sangre de 여러분의 Jesucristo, 모든 죄를 nuestros todos pecados, 다 지고 갔어요. todos limpios, 다 씻었어요. ya limpios 다 todos pecados, 사했다니까요. todos ya limpios. 아멘. Amén, 아멘. amén. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Limpiando mi pecado, solamente la sangre del Señor Jesucristo. 나를 정케 하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 내 죄를 씻는 데는 예수님 피밖에 없습니다. Para limpiar nuestro pecado, solamente la sangre del Señor Jesucristo. 율법을 쫓아 모든 물건이 피로서 정결케 된다 그랬어요. Según la ley, a través de la sangre, todas las cosas purifican. 죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하고 백날 해도 안 돼요. Comete arrepiéntese, comete arrepentirse, comete arrepentirse. 내가 교회에 처음 나온 그날부터 Ya primer día que yo congregué a la iglesia, 10년이 지나도록 pasando 10 años, 20년이 지나도록 pasando 20 años, 30년이 지나도록 30 años pasando, 50년이 지나도록 50 años pasando, 내일 모레 늙어 죽을 지금까지도 hasta que su muerte, 죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하고 cometer, arrepentirse, cometer, arrepentirse. 그 죄가 끝이 안 나요. Ese pecado nunca se termina. 아이고 무거워라. Ay, qué pesado 이놈의 es. 죄짐은 언제나 벗어질 거. Ese carga del pecado, ¿cuándo va a 아이고 despojarme? 예수님이 죄인 좀 용서해 주세요. Ah, por favor, Jesús, perdóneme esos pecados. 예수님 뭐라는 줄 아세요? Jesús que dice, ¿sabe? 눈물을 흘리시는 거예요. Jesús lagrimea. 내가 다 사해놨잖아. Yo ya limpié tus pecados. 내가 네 죄 때문에 못 박혔잖아. Por tu pecado, mira, mi mano ya clavó. 내가 네 죄 때문에 옆구리 찔렸잖아. Ya mira, mira, por tu pecado aquí ya lanzó mi 야, costilla. 근데 뭐가 죄가 남았다는 거야? Porque usted piensa que tiene pecado todavía. 예수님이 내 모든 죄를 Jesús, todos mis pecados, 십자가에 흘린 피로 por la sangre del Señor Cristo que derramó en la cruz, 하나도 남김없이 ni un pecado 눈보다 희게 más blanca de nieve, 사신 줄 믿습니다. creemos ya limpiamos. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 이걸 믿어야 돼요. Debe creer en esto. 이 사실을 믿어야 돼요. Debe creer ese verdadero. 제가 Mi persona, 어느 날 un día, 저 시골 교회 집회를 갔어요. si ahí yo dirigí un seminario bíblico en una iglesia que estaba en el 이제 campo. 말씀이 딱 맞췄어요. Terminamos mi prédica. 나이 드신 할머니 한 분이 여기 앉아 계셨어요. Una abuela estaba sentado. 제가 다가갔어요. Me se acerqué de esa abuela. 성경을 딱 펴서 이야기 드렸어요. Abriendo la Biblia, yo hablé. 할머니가 성경을 턱 밀어내시는 거예요. Esa abuela echaba mis Biblias. 귀 안 들려. No escucho nada. 그 눈치를 보니까 Mirando esa abuela, 이 소리가 들리는데 que oye bien esa abuela. 귀가 안 들린다 하시는. Dice que no escucha nada, dice. 안 들으시려고 자꾸 그러시는구나. Entonces no quiere escuchar, parece. 에이 할머니 조금만 들어보세요. Sí, abuela, ya mire poco más la Biblia. 귀 안 들린다니까. Porque mi oído está mal, no escucho nada. 틀림없이 들리는데 Yo veo que escucha esa 안 abuela. 들린다 그러시네. Dice que no escucha, dice.
할머니 내가 보니까 연세 많으신데 Abuela, yo veo que tiene bastante edad. 인생 사는 동안 한만 인생 사셨잖아요. De toda la vida tiene solamente sufrimiento, ¿sí o 이 no? 땅에 사는 동안 한만 인생 살았는데 Ya viviendo en esa tierra, 저 세상에 가서는 천국에 가서 행복하게 사셔야 되잖아요. entonces yendo al cielo tiene que vivir felizmente. 아, 내 말 좀 조금만 들어보셔요. Ah, por favor, escúcheme pocos. 성경을 다시 내미니까 Otra vez yo abrí la Biblia. 그때서 진실을 말했어요. En ese momento hablaba la verdad. 나 그걸 몰라. Yo no puedo leer, yo no sé leer. 귀가 안 들린 게 아니고 No está problema, 글을 모르시는 거예요. porque no sabe leer la 그 Biblia, 자존심이 상해가지고 porque tenía mucho orgullo. 글 모른다 소리를 못한 거예요. Por eso no quería decir que yo no sé leer. 아이고 할머니 글 몰라도 괜찮아요. Está bien, no hay problema, abuela, no saben leer. 내가요 이 젊은 목사가요 Yo soy pastor. 알아듣도록 자세하게 가르쳐 드릴 테니까 Voy a explicar para que entienda. 뭐만 빌려줄래요? Solamente présteme, 귀만 빌려주세요. solamente présteme tu oído. 할머니 아셨어요? ¿Ya entiende, abuela? 어디 해봐. Ya, hábleme entonces. 할머니 교회 몇 년 다녔어요? Abuela, si usted, ¿cuántos años congregaba a la iglesia? 아, 나 15년 다녔어. Yo 15 años congregué. 아이고 할머니 오래 다니셨네. Ay, abuela, muchos años congregó. 그 예수님 십자가에 못 박힌 사진 본 적 있어요? Entonces usted vio una foto que Jesucristo está crucificado. 그야 봤지. Sí, claro, yo he visto. 봤어. Yo he visto. 근데 말이야. Pero 내가 그 예수님 십자가에 못 박힌 사진만 보면 아이고 예수가 불쌍해 죽겠어. Pero mirando esa foto que está crucificado es Cristo, me da mucha pena, jovencito. 죄 좀 착착 짓지. Porque no tiene que cometer 뭐 él. 하려고 죄를 저렇게 많이 지어가지고 Porque así tantos cometió pecados. 그 십자가에 못 박혀가지고 고통을 당하노. Si así crucificando en la cruz sufre tantos. 아니 세상에 예수님 불쌍하다는 거예요. Dios mío, esa abuela dice que da pena, dice por Jesús. 모친 정신 차려요. Despierte, abuela. 왜 그래? ¿Por qué? 할머니 죄 많으시죠? Usted tiene mucho pecado, abuela. 왜 한만 인생 사셨어요? ¿Y por qué usted está llevando mucho sufrimiento en el mundo? 그야 죄가 많아서. Porque yo cometí muchos pecados. 그래요. 그 죄가 많아서 그래요. Cierto, usted tiene mucho 그 pecado. 죄를 가지고 있으면 지옥 가요. Teniendo ese pecado, usted se va al infierno. 영원한 멸망이에요. Usted se va al infierno. 그 죄를 예수님이 대신하려고 Tus pecados es Cristo quiere encargar. 오셨단 말이에요. Por eso vino a este 예수님 mundo. 죄 없어요. Jesucristo no tenía pecado. 근데 할머니 죄 때문에 십자가에 못 박히신 거요. Por tus pecados de abuelas crucificó en la cruz. 그래서 예수님 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으신 거고요. Por eso crucificando en la cruz derramó su sangre. 할머니 죄값은 저 십자가에서 끝났어요. El precio de tus pecados, abuela, ya fue terminado en la cruz. 아이고 세상에 나 그것도 몰랐네. Sí, yo no sabía esto. 갑자기 가방을 열더라고 이렇게. De repente abrió su cartera. 뭘 막 주섬주섬 찾아요. Algo estaba buscando adentro. 뭘 찾나 했더니 Sí, no podía entender qué estaba buscando. 손수건에 꺼내가지고는 Sacando un papel. 아이고 우리 예수님 고마워라. Nuestro Señor Jesucristo tan agradecido. 나는 그것도 모르고 Yo no sabía esto. 예수님 내 죄를 위해 죽으셨구나. Jesucristo murió por mis pecados. 예수님 고맙습니다. Jesús, estoy muy agradecida. 예수님이 십자가에서 Jesucristo en la cruz 우리 모든 죄를 사하셨는데 perdonó nuestros todos pecados. 15년 다녔는데 15 años congregaba en la iglesia. 십자가의 의미도 모르고 Tampoco sabía el significado de cruz. 이 뜻도 모르고 Tampoco no sabe. 덮어놓고 교회만 왔다 갔다 한 거잖아요. Solamente tapando la Biblia, solamente iré y vuelta. 이제 알았네. Ahora yo podía 이제 entender. 알았어. Ahora puedo entender. 예수님 내 죄를 위해 오셨구나. Jesucristo vino por mis pecados. 내 죄 사하셨구나. Ya fue terminado mis pecados. 따라해봐요. Ya repíteme. 보라. Mira, he aquí. 보라. He aquí. 에이, 따라해보세요. Ya repíteme, por favor. 제 한국 사람 매력 포인트는 이 눈이 작은 거예요. Sí, ventaja de los coreanos, se sujo aquí una línea, se ve, ¿no? 와이셔츠 단축구멍만 해요. Sí, como huequito de ¿cómo se llama? Botoncito, 그래도 ¿no? 보일 건 다 보여요. Pero se ve muy bien a ustedes, no se preocupen. 그래서 여러분들이 반응하는지 안 하는지 다 보여. Entonces se ve todo usted que está haciendo.
자, 따라해요. Ya, repíteme, por favor. 보라, He aquí 세상 죄를 que quita 지고 가는 el pecado del. 하나님의 어린 양이로다. Perdón, 제가 잘못 말했습니다. 다시 한 번만요. 보라, He aquí 세상 죄를 el Cordero de Dios 지고 가는 que quita 하나님의 어린 el 양이로다. pecado del mundo. 다시 Ya, otra vez. 보라, He aquí 내 죄를 지고 가는 el Cordero de Dios 하나님의 어린 양이로다. que quita el María. pecado del mundo. 아멘. Amén. 여러분 죄 다 지고 갔어요. Ya tus pecados ya cargó todos Jesucristo. 영원히 사했어요. Eternamente fue limpiado. 이제 우리 깨끗해요. Ya desde ahora somos limpios. 우리 죄 다 사했어요. Nuestro todo pecado ya limpiado. 이 죄짐 다 벗었어요. Ya nuestro pecado todo ya limpiado. 할렐루야. Aleluya. 아멘. Amén. 로마서 3장 23절에 Romanos capítulo 3, versículo 모든 23. 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron, por eso están destituidos de la gloria de Dios. 23절을 다 믿어요. Todos creen en el versículo 23. 그 맨날 죄인이라고 기도해요. Por eso siempre piensa pecadores, luego ora a Dios. 근데 23절만 믿지 말고 No solamente creen en el versículo 23, 24절 믿어야 돼요. sino cree en el versículo 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente 하나님의 은혜로 por su gracia, 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. mediante la redención que está en Jesucristo. 23절에 의인 죄인이었거든요. El 23 dice que pecadores, 24절로 한 절 딱 넘어가니까 el 24 pasando un versículo, 예수님이 우리를 의롭게 놓은 거예요. Jesucristo fue limpiado a nosotros. 이제 우리는 의롭습니다. Ahora nosotros justos, 내 모습이 어떠하든지 aún mi condición, 주님이 의롭다고 하셨으면 el Señor dice que justos 의로운 겁니다. somos justos. 아멘. Amén. 예. Sí, 파우스 목사님이 Pastor Ospak, 오래전 가나에 가셨어요. hace tiempo atrás viajó a África, Ghana, 청소년 캠프를 했어요. realizando campamento mundial de jóvenes. 영부인이 오셨어요. Ahí participó primera dama de 축사를 presidente. 하고 Luego daba palabra de 캠프가 bienvenida. 마쳤는데 Después se termina el evento. 영부인이 말했어요. La primera dama y habló. 우리 대통령께서 Si mi esposo, el presidente, 병중에 계십니다. está enfermo, 기도해 줄 수 por 있겠습니까? favor, pastor, usted puede orar. 예, 기도하겠습니다. Sí, primera dama. 그 대통령 궁에 갔어요. Luego se fue al palacio del 대통령을 presidente. 만났어요. Encontró ese presidente. 각각 제가 기도해 El 드리겠습니다. señor presidente, voy a orar para usted. 목사님 잠깐만요. Sí, pastor, un momento. 내 주치의는요. Mi médico me dijo, 아직 살 날이 많이 남았다고 해요. dice que todavía va a vivir largo tiempo. 근데 저는요. Pero yo 살 날이 5일 넘기겠나 싶어요. veo que dentro de 5 días tal vez va a morir. 우리 국민들은 내가 제일 믿음 좋은 줄 알아요. El pueblo de mi país considera, tengo la fe más que otros. 근데 저는 고민이 있어요. Pero yo tengo como una preocupación. 내 마음에 죄가 있어요. Porque en mi corazón tengo 내 pecado. 마음의 죄는 어떻게 씻죠? Ese pecado, ¿en qué manera va a limpiar? 그 존 아타미스라는 대통령 El presidente se llama John Altam. 죽음 앞에서 Antes de su muerte, 죄 때문에 고민하고 있었어요. sí, tenía mucha preocupación por su pecado. 카카, El señor presidente, 죄인이라는 걸 어떻게 하셨습니까? ¿usted cómo sabía que usted es pecador? 내가 죄를 지었으니까 죄인이죠. Porque yo cometí pecado, por soy 그럼 pecador. 내가 죄 지었으니까 Entonces yo cometí pecado. 나 교도소 3년 살겠습니다. Yo voy a estar en la cárcel 3 años. 그런 경우 있습니까? Así hace, hermano. 내가 죄 많이 지었으니까 Yo cometí muchos pecados. 나 교도소 10년 살겠습니다. Entonces en la cárcel voy a vivir 10 años. 그런 경우 있습니까? Así hace, hermano. 그거에 없죠. Ya no hace. 예, 재판장이 정하는 거. El juez tiene que hacer. 맞습니다. Es cierto. 하나님은 El Dios, 각하에게 el señor presidente, 판결문을 주셨습니다. ha dado una sentencia. 하나님 뭐라고 판결을 내렸을까요? Sí, señor presidente sabe Dios 로마서 que 3장 24절. Romanos capítulo 3, 23. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sí, siendo justificados 하나님의 은혜로 gratuitamente por su gracia, 값 없이 mediante 의롭다 하심 얻은 자 되었느니라. la redención que está en Jesucristo. 이게 각하에게 내리신 판결문입니다. Eso es la sentencia para el señor presidente de Dios. 저도 의롭습니다. Sí, escuchando ese presidente, soy 그 대통령이 justo. 받아들였어요.
Ese presidente aceptó la palabra. 4시간 뒤에 Después, 4 horas después, 서거하셨어요. luego y falleció ese presidente. 주님 품에 가셨어요. Luego se fue al cielo. 오늘 가나 존 아타미스 대통령만 의로운 게 아니고 No solamente ese presidente de Ghana fue limpiado. 여기 계신 여러분 모두를 Los que están en ese lugar, todos, 하나님 의롭게 하신 줄 믿습니다. creo, Dios hizo justos ustedes. 아멘. Amén. 예, 하나님이 의롭게 하셨습니다. Si Dios hizo perfectos ustedes 예수님의 은혜로, por la gracia del Señor Cristo, 주님의 십자가 희생으로 este sacrificio del Señor Cristo. 이제 주님이 의롭다면 의롭습니다. Ahora el Señor dice que justos somos justos. 이제 나도 의롭습니다. 하면 손 한번 들어봐. Ya ahora yo soy justo, entonces levante la mano. 예, 저도 의롭습니다. Sí, yo también soy justo. 예, 아멘. 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 Amén. 네. 오늘 주님이 여러분 마음에 임하셨습니다. Hoy día el Señor ya está en sus corazones. 주님이 여러분과 함께 하십니다. El Señor estará con ustedes. 주님이 여러분과 더불어 사실 겁니다. El Señor vivirá con ustedes. 이제 주님을 위해서 사실. Desde ahora vive por el Señor. 이 주님의 사랑과 복음을 전하며 사실. Sí, transmitiendo ese amor del Señor y evangelio. 이 말씀을 그대로 믿을 때 Sí, aceptando la palabra de Dios. 주님의 마음과 하나가 되는 것입니다. Usted va a ser uno con el corazón de Dios. 이제 여러분 한 사람 한 사람 주님이 함께 하셔서 Desde ahora con ustedes, cada uno de ustedes, el Señor estará juntos. 주님이 여러분을 바꾸시고 새롭게 하실 것입니다. El Señor cambiando a ustedes luego va a guiar. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. Oraremos. 살아계신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 하나님께서 오늘 이 밤 우리에게 찾아오셨습니다. Sí, Señor Jesucristo visitó a ese enfermo. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 하셨습니다. Los que aceptan, creen, ellos serán hijos de Dios. 예수님이 십자가 흘리신 피로서 우리를 깨끗게 하셨습니다. Por la sangre del Señor Jesucristo que murió en la cruz fue limpiado a nuestros 그 pecados. 말씀을 믿음으로 Creyendo en esta palabra, 그 주님을 우리 마음에 영접함으로 recibiendo en nuestro corazón el Señor. 우리는 은혜로 구원을 받고 Por la gracia del Señor recibimos la 죄에서 벗어나 salvación. 참 자유를 얻어서 Fue librado, luego recibimos la 이제 주님이 salvación. 우리와 함께 하시면서 Ahora el Señor estando con nosotros. 주님과 더불어 사는 귀한 삶을 주신 것을 감사합니다. Estamos muy agradecidos de estar acompañados con nuestro Señor Jesucristo. 오늘 이곳에 계신 한 분 한 분 마음에 주님이 임하셔서 Trabajando en uno de cada uno de nosotros, 하나님의 자녀를 삼으시고 si siendo hijo de Dios, 우리 모두를 통하여 주의 영광을 나타내시고 glorificando a través de los hermanos que están en ese 우리가 lugar. 이 복음 전하면서 sal게 하시고 Si también guíe para que nosotros podamos 우리의 predicar el 삶 Evangelio. 속에 풍성한 복음의 열매들이 맺혀지게 되길 바랍니다. Espero que cada uno de ellos darán muchos frutos. 오늘 저녁 집회 가운데 함께 하신 주님을 찬양합니다. Glorificamos el Señor que está en ese lugar. 또 내일 저녁도 하나님께서 역사해 주시기 바랍니다. Si también Dios trabaje en nuestro seminario. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. Sí. Muchas gracias. Vamos a dar otro aplauso más para nuestro Señor, para nuestro Creador. Hoy, esta noche, hemos sido grandemente bendecidos a través de la palabra que fue impartida por medio del siervo, el pastor Cho Yu-Gyeong, que vino desde Corea del Sur y de la iglesia de Daejeon. Bueno, yo quiero invitarles una vez más al seminario bíblico. Como ven acá en pantalla, este seminario va a ser hasta el día de mañana más. Y el tema de este seminario es con el Evangelio hasta el último día de la tierra. Amén. Hasta los confines de la tierra. Entonces yo les invito una vez más el día de mañana a las 7 de la noche. Puedan estar aquí todos presentes para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Y también quiero agradecer al apóstol Freddy Jiménez, quien nos está permitiendo realizar este seminario aquí, y también a su esposa, a la pastora Maggie Rivera.
Muchas gracias, pastor, apóstol y también su esposa, y a todos los hermanos que están acá presentes, muchas gracias. Bueno, entonces con esto terminamos esta noche, el primer día del seminario, y para concluir quisiera pedirles que nos podamos tomar una foto, por favor, del recuerdo para poder concluir. ¿Pueden pasar los fotógrafos para tomar foto? Y luego ya concluimos con esta primer.